kinong ay tebot menta ngay tenat bawat kabay kali lu biasa ini kabay siya bay tur lu biasa ini ban ngana kwa ban appreciate ya gani ya BPP ban ngakermen scam baki way ki political party lu kin kren kumta ba konong tebot bay wat be ya kepisah ngabala pikwa baju iya keciklah ndot kam ni kren suka kepisah keren juga jiklah te pikwa kejiklah te kebabahan bos tu kata ini apa kabalok kumlo kejiklah dan lay niyo isi siapa teng hakapor election i kumbaki pajba ki klem kenjing kensu ki klem perkatsu dengan i kan ni kadai kabadon kam kabangaru ka message na kalian parti PPP appreciate ban ngakermen scam hegini ki election di Banwan fi om election ng DC ki election ng MLA ko kinong teput be day ban lok kumni wat ya kasya si pelat day ban omat pan ki parti ni kandidat day ban ya say namar bang yo mi kwa e jikla aba pi kwa jikla kadi ban akerben scam bakani ke jikla kanum ong ban ne tang mentah kajing kala kalong man ka election kadai ban lok kumni kenang bang ong yupi maka makandu video isi saya kajing kodol jong ka election ini yang penting ini election ini penting live pujai ya ini penting kinong jadi kinong buat kingong apa yang kata ini penting manusasden kingong lo manusasden Namar pi hangne abngiwan umdai bengiwan ban penbe umdai bengiwan ban persngoto bakala yanuru nangiwan ban yeng halaka jong kenong rip nakaliang jong ka party NPP kat siya bangiyan nakaway ka jaka pat ka jaka bagi pelong yak public meeting ngan yato yapi ngipen pau yakin nong rim kiba mangingidon ban terwanga hau pajba jong ke jalan megala jongi kenang bikin ai ya ke jingkershan ke bapura bangin yo ya kabor ban sensyar